سلام ناي بيتسب كما يقنيكم ناب رأي هتصانات እንቋዕ بسلام መጻኹም እዚ رأي ህፃናት ከም መደብ رأይን ሆስን ወይ ፕሮግራሚ رأي نسخ من من شمتي اوكي سارون هوسي رأي صبو سلام عند بزعم تاينا كنزارب بزعبا ناي مسمع براو زعبا نفعتي بزعبا مسمع إنا كنزارب بحث شوخا بزعبا أسرارعا ناي information إنا كنزارب رأيين هوسين بتعمير نفعات they are amazing they're very good students كنا قرن نتصنحكو قرب أبت تقرنيا كخبدن سلازغل جنب حزاب نقبرينا so هتصانات اندحر لكم كونكم وي ولد اندحر لكم كونكم please نس دقكم كونكم رايو شر قبرو قلا أب ندكنا كما يقرم كسمعو كم زخولو حضرتك كوهابون كله كحجزم يخيل يجبلكو ancient wisdom إنا كدن طبابي جن كريكمي so زيا نرياد لنا زيا universe ولا كنبلاينا أباي علم أبوش تلوخا حضرتك كنبلاينا حجاز دخانه أبزناعنا حجاز نبلا حضرتك كنبلاينا زيا غا تا حنقولنا كنبلاينا حنقولنا نيشتك فالالاتا زيا conscious mind تبهان عبا كفالك علاتا subconscious mind تبهان okay so زي كاب مزكار ويكا نويح ناي نويح نابرا دمت وهلول information دقمت أولو كفال مالتي okay yeah you got it so سبات وي بدك حبريتنا بأمرنا كمت أقوله مجمري أنت يقول نابزانيشتي متصل نحار تدقاقيمو كابزا conscious mind نابزا subconscious mind يقمت يخزن مالتي بزح جزء فلت وي فلت جلد بحال نجار كمت كله بتاعنا هتصانات كنزاربينا وي كنقرم كلها هتصانات كنسل بين كلها هم فلت كونه تجبره من تاي نبزيا ما زيا information مليا oh what's going on نقول نبي لمن تاي overflow كوين because you're not restoring and you're not that much and you're not listening to what the other person is saying yeah so انتي كوين حجزيا conscious mind نقولو كم تفلتو يمثلا انت يا جيرا نزي اي كزنتون اي قمطتون ስለዚህ بكفيلو كقمط تخيلالو فدي تقميتو انتي يقول حبريتا يمثل اوكي مسمته ابدغبو بوت اب كند تخيد سقيلو يفسس كوبايا خا يملئ مالتي سو بزعبا زي كنزاربينا نمنتاينا كنمهار كلنا بجباب كنذكرو زين خل باي ذا واي نحرا لكم كونكم شير غبرو ابتي فيسبوك اب يوتيوب and بزحات هتصانات منتي تتقمت كونو and you know بخمس غيرنا كنسروا so بزح غزي انتاي دخون دلو information ثلاثه معرقات አለው ተሓደ ሓበሬታ ጥራይ ድበሃል ማለት እዩ okay ተሓደኻ ፍልጠት ድበሃል ተሓደኻ ልቦና ወይ ጥበብ ድበሃል okay so there are three stages of data right ቀዳማይ እንታይ ይበሃል ቀዳማይ እንታይ ይበሃል knowledge ቅድሚ knowledge እንታይ አለው wisdom ቅድሚ wisdom እንታይ አለው first thing what comes information መጀመሪያ ሓበሬታ ይድመጽእ okay information ይመጽእ information በጣም ይሕሱር very cheap ሓደ ካብቲ ሓደ ሰብ ሰማዕኻዮ ክኸውን ይኽእል ኣብ መገዲ ድረኣኻዮ ክኸውን ይኽእል ያ ብዓይንኻ ብእዝንኻ ድመጸእ ክኸውን ይኽእል everything ድመጸእ information እንታይ ይኸውን ስቂሉ ይድውህለል everything ስቂሉ ይውህለል okay ነዚ information ድመጸና ደሎ ስቂልና information እንድሕር ወሲኽናሉ what happens ولا حدا ነገር ጥበብ የብልና ፍልጠት የብልና ንኸውን እንታይ ግን ንገብር እዚያ subconscious mind ትበሃል ስርሓ ምቕማጥ እዩ نحنا okay actually so organize እንድሕር ጌርናዮ ንሓበሬታ እንተዳ በቲ ድግብኦ መልክዕ ኣንቢርናዮ ልክዕ በታ ትቕመጣ በታ ንዓና ተገድሰና ነጥቢ ጌርና እንተዳ ቀሚጥናዮ organize እንተዳ ኮይኑ organize ድኾነ ሓበሬታ እንታይ ንብሎ ፍልጠት ንብሎ ማለት እዩ so ኩላህና ኣብ ሓደ ክላስ ኮፍ ኢልና
جلسب يا جزاي يقبر دقاقيم يتصنع جلسب كا شلل يبلو so organize لدي جبرو نتي دتوها بحبريتا the same حبريتا توهبنا ببينو فلتات ببينو نايم ذكر عقمي هلونا so اتي فلتات نبلو دلنا حبريتا بأجباب مستقمتها مالتي إذا بزدلو انت دا مليو okay إذا انت دا مليو thank you وسيبالي okay حبريتا مجمع رحمة سخونا نابيل خي نابتي conscious mind reason تقبر okay judge تقبر إذا نابيل خي تحجي إذا غاي ملء مالتي ስለዚህ ደቀና ከሰምዑና ይቆሉን so እንታይና ንገብር መጀመሪያ ከመይ ገሮም ሓበሬታኦም ኦርጋናይዝ ክገብርዎ ይኽእሉ ነዚ ሓበሬታ ኦርጋናይዝ እንተዳገሮም ሓድሽ ነገር ክሰምዑ ከለው እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ቦታ ኣለዎ there is more space to reason and listen to listen ወላ ሓበሬታ ክመፀና ከሎ overflow አይገብርኒ so ነዚ መጀመሪያ ድመጽ ሓበሬታ እንተዳ ኦርጋናይዝ ገርናዮ ፍልጠት ኮይኑ ነቲ ፍልጠት ድማ ማዓልታዊ ፕራክቲስ ተገርና እንታይ ይኸውን when you practice knowledge every day what does it become wisdom ይኸውን wisdom ንብሎ ኸ እንታይ እዩ ሕጂ ዝተምሃረ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝተምሃረ ሰብ ደይዕውት ወይ ከዓ ኣብ ናብሩ ደየድማዕ እንተዳ ኮይኑ ዘለዎ ሓበሬታ በጋባይ ተጠቕመለን ማለት እዩ ደቅና ከዓ ናይ ትምህርቲ ጥራይ ከይኮኑ ትምህርት ጥራሕ እንዳፈለጡ ከይኮኑ ነቲ ድፈልጥዎ ንስራሕ ክወስድዎ ንሕና ድበዛሕና ክንምሃር ጥራይና ንሓስብ እምበር ድሕሪ ትምህርቲ ድመፅእ ብዙሕ ደሎ ብድሆታት ነቲ ሓበሬታ በገባብ ምስራዕ ንዕኡ ንፍልጠት በገባብ ምጥቃም ስለ ደይለመድና ብዙሕ ግዜ ኣድማዕቲ ኣይንኸውንን ስለዚ መጀመርያ ዴታ ወይ ከዓ ሓበሬታ ይመፅእ እቲ ሓበሬታ ኦርጋናይዝ ምስ ኮነ ብትድግብኦ መልክዕ ምስ ተቐመጠ information organized becomes knowledge ፍልጠት ንብሎ ማለት እዩ ፍልጠት እንተ ደኣ ደጋጊምካ ንኣብነት 5 ዲግሪ ሃሊካ እንድሕር ነቲ ተማሃርካዮ ክትገብሮ ትፈርህ ኮንካ ስኻ ፍልጠት እምበር ጥበብ የብልካን ልቦና የብልካን ማለት እዩ okay so እቲ ትፈልጦ ንስራሕ ክትወስዶ ከለኻ ደጋጊምካ ክትፍትኖ ከለኻ practice knowledge becomes wisdom bravo zakare bravo say bravo rai so ብዙሕ ግዜ እዚኣ ንዓይ ሓጊዛት ንምሰን ክዝትኸለኹ what أنا لو بلع قبلك okay so እዚኣ ክንወዳይ ጽበይና ኣሎ ከመይ ራ ሓጋዝ ደረኺብኩሞ እዚ ራእይ ህፃናት ድብል ፕሮግራም ናብ ህፃናት ጥራሕ ብልጠመተ ንዕኦም ብዛዕባ ሓበሬታ ዘለዎም ርዲት ኣብ ምዕባይ ክሕግዘና እዩ so ናይ ሎሚ መደብና ነዚኣ ክትከውን እያ ኣብ ድመፅእ ግዜ ብዛዕባ ኣእምራዊ ጥዕንኦም ከመይ ገይሮም ነዚኣ ከም ዝጭነቕ ወይ ህውኽ ካብ ምባል ክከላከሉ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ክዝክሩን ክመሃሩን ይኽእሉ ክንስጢና ንሕጂ የቐኒልና and try not make sure you listen from now on and don't make sure that you empty your cup and be ready to listen morning. yes you wake up and then you say tell me more oh kalaytinet be what happens when do you learn when you talk or when you listen when you listen you learn ክትዛረብ ከለኻ ትኸስር ኢኻ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ብዙሕ ትመሃር ኢኻ እዚኣኻ ሓጋዚ ኮይኑ እንተዳረኺብኩሞ ፕሊዝ ናብ ኩሎም ወለዳ ብፅሕዎ እዚኣ ፕሮግራም ክትዓቢ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ግዜ በብድረኸብናሉ ብኸምዚ እንዳተፃወትና ኣብ ገዛና ኮይና ግን ኣብ ኣእምሮም ዝሰርፅ ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ክሕግዞም ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ክንዝቲኢና የቐኒልና ኪፒት what's your أتركني and if your teacher's too far away open your ear like that okay يا قنيلنا have a good night أبز comment أنت راح تحبكم لنا please don't ولد زلكم قلنا share بلولنا أبتحلنا and hopefully we will impact more families good night goodbye